Emyaka etaano. Interesting. Oni manje cheba kutika akanti biyasubiza nkagimye omuzindaalo kakoba abantu byali kwenda otuukiriza mu myaka etaano. Ate byonna bina bijja kuba bikolebwa nga wena binakola ki nabisuubiza. Buti mwalimu olusisiro okulutaawo nakola ebyobulamu byabairewo. Buti empowerment y'abantu era yona erijja mu maiso. Buti tulina ni project bursaries already diriwo abaana basoma nga bwe daliwo kulule era Donald kaliwo. Buti project eyindi gye tulina ni project ey'amaadi amayondo. Motoka ife kaliwo ambulance eriwo era erikola emirimu lwakuba enaku dino 2-3 ebaire mu garage odi okuva etwava mu biseera bino banyina abasinga batunze eni bekuba kwenfuufu bagitoolako ebigambo naipapulo guza babaka abaliyo. Of course akaluna kavaamu nga tiri bulungi obidde ebya campaigns kyovambe ndika kutunda tienda kuba munanfuusi abantu n'abakoba nti ndijja abagulira ambulance ate ambulance n'agigula ate kabiri gye nagula ate kabiri njibatoole ku mbanja akola nti ate ambulance bagiguza kwamba balwaire n'abasuubuza nti njagigula era twagula twakoba nti ina ambulance yakuyamba abantu mu Jinja City tukitongoza ni mchala babi tungo twagitongoza tutyo mwebale kale sebo olowire ebigambo ebisemba etuwa abantu abali kumpuliriza kumpoda NBS radio kantwalo mukisa okubasiima mwebale kukola mwebale kubaayo aye ndikubeeta olwo okutaano okuva ku saawa 4 paka kusaawa paka kuwulira bubi saawe paka kusaawa ndala oba olyawo n'okweyongerayo tujja kuba nekyebeeta empowerment retreat omusomo ogw'okwega ebyenfuna ate tujja afuna mwino ekyokubiri tujja kuba n'omukisa okuba nga tusobola okwogera batuwola kasente n'alangwa mulimu ebibiina ebiri registered mulida mwakoba nti ife nga Bugembe agali awamu oba abasiba akawunga tuli abantu 10 mutuwe sente mutuwe milioni 5 tukole kale mubawa sente webale ino mukola nga mufuna kasente nga twakulakulanya honorable man chibakuti sondu kuleta tutandika sawa ina paka okweyongerayo mwide mubungi mwide ate zena nja kubaawo ensonga lwaki nja kubaawo ndikwenda kuba wa support tienda babata wanye aye tuwerabira idane endaga muntu yo kubanga ekintu kyonna kyona oba oyenda of course baidako boyina endaga muntu yo so idanayo ebenge ready